Mari kita sama-sama membaca qasidah Ramadan ini. Marhaban ya syahr Ramadan, marhaban syahr siyami, marhaban ya syahr Ramadan, marhaban syahrul qiyami. Marhaban ya syahrul Ramadan, marhaban syahrul siyami, marhaban ya syahrul Ramadan, marhaban syahrul qiyami. Marhaban ya qadimal an, anta li ghaya marami, bi qudumiki anzaliran wa yazulul i'timami. Marhaban ya Qur'an, ya shifa kulli siqami, anta musim kullu ihsan, ya musharraf bidawami. Fika yunshad kullu insan litilahwa wal qiyami, wa yusaffad kulli syaitan wa yukabbal fil mahami. Wa kada abwabun niran fintu qalat bihtirami, Rabbi ashmilna bi'isan wa'fu anna ya salami. Waqtimil umra bi'iman inda sa'atil himami, amma abai wa wildan wa qarabat wal arhami, wa salatullahi ma ban fajru jalilil zalami, tataghasha nasla adnan ahmadan badrat tamami. Marhaban ya syahrul Ramadan, marhaban syahrul siyami, marhaban ya syahrul Ramadan, marhaban syahrul qiyami. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Sebagaimana sabda baginda Nabi besar Muhammad SAW, man fariha bidu'uli Ramadan harramallahu jasadahu ala niran. Siapa yang gembira dengan datangnya bulan suci Ramadan, maka Allah haramkan jasadnya dari sentuhan api neraka.